1.75 suradi bu. So'rab o'tishadi. Berib edingiz. Yaşı ne o bunun? Ikkinchi bolasi shu. Narxi ikkinchi bolasi. Uy yaxshi ekan biroq, cho'ng. Öte yen chiqib atgan. Torpog'i. Ha, mana torpog'i. Torpog'i erkek ekan. 175 mingga berib qo'yibdir. Dit qanchada odasi o? Sen 200 chamalab keldim mana. 200. Ikkinchi beramda. Qo'qs internetten so'rab qolishibdi, nomerni aytib qo'ying shu. Yaxshi ekan biroq enchiga. Enchiga yaxshi ekan. Nomerni aytib qo'ying agar bo'lsa. Suti bor hozir. Ha, no, ha. Hozir torpog'i ham qo'yib tur, ha. Dit qanchada odasi o siz? 200 ga o'tib beramda dedim mana. Ha, yaxshi. Mayli, nomerini aytmadi o'n. Nega aytmadingiz? Ha, aytasizmi? Ha, bo'ldi, aytib qo'ying. 74 bilan. 74 menen 60 70 40. 60 70 40. Mal qayerda bo'ladi? Qiziltuv degan ayol. Qiziltuv degan ayol ekan. Noken Qiziltuv ayolida bo'ladi ekan. Yaxshi ekan. Olib, no jazg'laydat, deyin chiqsanlardagi torpoqda yaxshi, uyda yaxshi ekan. Malab qolarning aqchasini aytib qo'ying aka. Qanchadan bo'ldi? Ha. Malab qolar. 62 ming bo'ldi. Ekovi. Ekovi 162 ming. Odam tartib odamdi. Söz chiqadi aka adamlar. Söz adam chiqpasa bo'lmay qoladi qo'y. Asini aytib qo'ying qancha bo'ldi? 96,5. 96,500 bo'ldi deydi. Xunomuqqa yozgan. Torpa erkek urach ekan. Erkek 112 ming bo'ldi deydi. Yeni bola 112 ming. Qana, qancha salsaqcha? Non basını aytib qo'ying qancha bo'ldi? 47 ming deydi. Urg'ach ekan, urg'ach. 47. 37 yarim. Ekovi? 137. 137 yarim, 137 ming 500 bo'libdi ekovi. Qara qonajinlar. Bu qancha oldu? Ekovi? Ekovi 170 urg'ach ekan. Nar serpik o'xshash qo'yadi. 100. Endi ola 100 ming oldi deydi. Torpoq narx tegadi o. Buqalar qanchadan bo'ldi aka aytib qo'yingchi. 118. 43 ming tay urg'ach ekan. Urg'achda 43 ming olibdir. Qulajni aytib qo'ychi aqchasin. 79 ming qulajin. 100 deydi, yana bola. Balası urg'ach ekan aka? Erkek. Erkek mi? 100 deydi. Qulajin torpog'i menen 98 ming. Tay buqa. Oo, şu. Aqchasi qancha bo'ldi aka? Aqchasi. Aqchasini bilasizmi? Buni ham bilmaysizmi? Janar, uylar joyinda ekan bro. 95'ten. 95'ten alındı deydi majinlar. Yaxshi ekan etleri. Ta bu yoqda uylar keladi, qo'ylar. Uylar qanchadan bo'ldi o? 120 dan ekovi. Ha, biri 120 dan oldu. 120 dan. 87 aldınız mı? Arkadağı çek arkadağı. Arkadağı 96 aldı, 87 oldu. No 96 oldu bunu. Bu kadar açtım oldu aka? 76, 75'ten oldu. 2 tay buqa. Yeni olağançı oldu aka? 115 ming. Torpoq urg'ach ekan, ha? Torpoq urg'achi. Buqa qancha? 77. Buqalar qanchadan bo'ldi o? 70'den tez bo'ldi. 70'ten de tay buqalar tegiz. Tay buqalar nerede u? Urg'ach torpoq keladi. Qancha oldi aka urg'ach torpoq? 38 bo'ldi urg'ach torpoq. Qunajin basını aytib qo'yach qancha oldi? 60 bo'ldi. 60 deydi. Qunajin. Tay buqani aytingchi aka, tay buqani. Qancha? 66 deydi. Alındır 66 mingga. Tay buqa. Bo'ldi aka. Hem nasibi ham qimmat deversek. Nasibi. Bozorda qo'yadi, bozorda arzon olib qo'yadi, qimmat olib qo'yadi. Nasibi. Nemede bozor qurgan mol bozorida o'z chechak bozori bor ekan. Отдельный turishadi ekan. Nol жақта полный адамдар өтеді мына яқтачы. Ошолардың арасында жаз келеді, тешек іздеп жатқандар келе бересіздер. Есі жоқ екен, бірақ байлап қойып қойыштыр. Ақшасын айтасың мұқам? Сатасың бешекті? Қаншада отасың?
А. 4700-ге берем дейт. Жазга кунан окшойт, а? Жазга кунан. Кунанбы жазга? Молодец, кам. Торпа канча болду айтып коюңчу? 32 миң. 32 миң. Ургаш торпа экен, а? Эркек, ургач экен. 32 миң ургач. Çaban деген. Чабан деген экен. Чабан деген. Кунажың канча болду? 70 миң. 70 миң кунажын, кунажын. Тай торпоктарды айтып болачу экен. 45 болду. 45. 45 миңден ургачы. Ургач торпоктор. Уй канча болду? Уй. 80. 80 уш. 80 миң алып турушу. Боз тойго денсем кысыр дейт. 155. Ургач кыйт баласа? Эркек. Ала 155. Кунаждар качтан болду ака? Качтан болду кам? 65-55 дейт экөө. Ва алейкум ассалам. 82 миң алыптыр. Бука, тай бука. Чабан деген ака? Болду ака. 82 миңге мәлі бука. Экөө? Экөө 110 миң. Ажындар. Уй канча болду ака айтып коюңчу? 123 миң. Боз экен кысыр экен ака? Кысыр 123 миң дейт. Торпоктор канчтан болду ака? 41-45 болду. 41. Аралашкан да чабан деген ака, чабан. Чабан деген 41-45ке чейин патологу. Төмөнү 41ге чейин экен. Эркек торпоктор экен, эркек. Кунажың канча болду, полон? 115 миң язама. Боз экен. 115 миң дейт. Куда каласа. Туйт куда каласа. 124 болуптур, эне бала. Эркек ургач экен ака? Ургач. Ургач торпок экинчи туушуу дейт. Тай канча болду ака? Тайды айтып коюңчу акчасын. 75. Жазга кунан экен. Жазга кунан. Мал канча болду ака айтып коюңчу? 106,5. 106,5. Боз экен ака? Куда каласа боз экен. Уйда айтып коюңчу канча болду? 73 миңге алыптыр. Уй. Кунажын.